Kua whakalalahi e ngahi launga ke heke ho tau kai matonga mi Amerika, Australia pa mo New Zealand, i proklama whakatupa anga wawe ko iloa ko tongi tupe. Fui puke e whainga marien ki atu haki whakama ala i Kua ngamahen hono tuaki mai o hange haki iri paanga. Te ke ri pe whakahua tho paanga pe e hahiri haki taim no ko ke mau hasirin lahi au pito. Tamano, uomano, tolumano, whamano, fitumano, balumano, hibamano, kilu. Haka fuafua whehu i. O ko ke whakaukau nai o hau mi whea e paanga lahi ko en teke mau. O ki kai ke whakahauka ha whaahinga whakawheton koloa. O ki kai vilo ai sirini i ha investment i ha kautaha. Pe whakahu i ha panke ke mau hano tupu. Ka ku ke whakaukau o hau nai mi whea. Ko e tali ki ai. Ko pyramid schemes o makatuunga ma ho paanga lahi me kakai fu e kawat ki ai e fufu ka matai e to kota ko ia ku tau potuta ki olunga te tau IPN ko level ulaki e malava ke mau e to kota hani paanga e fe mau leva kakai ke whakakawat ki ai pe ku mai leva to ko ua ke whakatau e na foi tupe to whakatata paanga te au e foi tupe ta o kuna totonga e tak paanga te au pe ku na hoko ki na ko level ua e foi pilamiti ki malawa ke he ngotaman ke mau ha ana senit e fe mau ke na whakahu mai e na tak toko wa fuo o hu fuo mai ai toko wha pe o hoko ai toko wha fuo ko level hono tolu o fwe piramidi ko whotunga nga mahen tahana o hawhahinga pyramid scheme ka utakta furi hipe o gai hono whotunga na iloa ko uchama pe ai mono whotunga na uko regift o furi hi a ngahi whounga mo lahi pe paanga aku ngawe aki pe ka whamui mui taha ana o kui ko tongi tupe una mak ko pe foi i misi ko foi piramidi pe ko uhi ngai a hono i ko pyramid schemes ko hana palparema o fa ina pyramid scheme e palparema ko uhi kono fa ina natula ai o fe ma ha kai fo o be fa huat ki ai o ka mata to ta pe fe ma to ko fo o e fe ma reva to fa fo o pe me ai no fe ma to ko val fo o e fe ma to ko ta no fo o to ko to lua to ko no fa pe alu ke fa la ko e whaunga tatau o whakarere e tongi tupe. Aia ne whakamatala e taki o tongi tupe i e taha o ene kahi live i Facebook. Ko wike uraki, e toko taha. Ko wike hono ua, na e toko ua. Ko wike hono tolu na e toko wha. Ko wike hono wha na e toko walu. Taha ono, tolu ua, hono wha, taha ua walu, ua ni maono, O ku hoko rewa ai palopalema i taim o ki kai toi maue hakakai fo o ke whakakau mai. Tu ngai whakatata ena. Kamata he toko taha, pia whi mau he toko ua fo o. E mau rewa e he toko taha ai paanga ai ngō ua fo o. E whi mau rewa ha toko wha fo o ke lawa whenga ia ke paanga ai ngō ua ko ini. Pia ka pako i kai toi mau ha toko wha fo o. Pia ka mōre paanga ai toko ua ko ini. Tau pehe mau maha toko wha fo o. Ko tu rewa ko ini e whi mau ha toko walu fo o ke whenga ia ke wahe ai toko wha. Paka i kai mau ha toko walu fo o, paka mōre pa anga e fo i toko wha. Tau pehe mau mai toko walu fo o, ko tu rewa ko ini, e whe mau ha toko taha ono fo o ke whenga ia ke wahe ai toko walu. Paka pau he kai mau maha toko taha ono fo o, paka mōre pa anga e toko walu. Tau pehe mau mai toko taha ono fo o, paka tu rewa ko ini, e whe mau ha toko tolua fo o ke whenga ia ke wahe ai toko taha ono. Paka pau he kai maha toko tolua fo o, paka mōre pa anga e toko taha ono. Ko fo i mōtolo ko ina pyramid scheme, o wahe mi he level hoko hake. Ke wahe ai toko taha me toko ua, pe wahe ai toko ua me toko wha, pe wahe ai toko wha me toko walu, o pehe hi fwai pe. O gai mo tolo e taha, o wahe ai toko taha me toko wha, kai wahe toko ua me toko walu, pe wahe ai toko wha me toko taha no, o pehe hi fwai pe. Ka po e whakatonga i whalerei, o nau ki tatau ko toa pe. Ko e lolo ange whanonga e pyramid scheme, ke toko lahia ngia kakai e whi mau ke kau mai. Pe i kai ke fufuoloa, ko i kai ke mau kakai fo o ke kau mai. Ko e whatata. Ka pako wat e tau kau tong tupe o whakau mai ha toko 5 piliona he weekend. E whi mak rewa ha toko hongo fulu piliona fo au ki he wike ka hau. Pe tau pehe o whi unga katoa kakai o toi mamani mo e toko hongo fulu piliona. Ki tau whi mak ke nau kau katoa mai ke whenga hake wahe a toko 5 piliona ne whakakau he weekend. Pe ka whaiwhaianga o tau lawa whakaloto i fu toko hongo fulu piliona ke tau kau katoa he wike ka hau. E whi mak ha toko 1 piliona fo au ki he wike hoko mai. Kako ikai hato e tahaya e mau ke whakakau mai. O ki kai rewa ke mau ha paanga mai e fukakai toko lahi. Paka taimia o kuongo nai anga hilongo ake ke.
O ke foke ngai fōri ngā mo ngai whakotunga ke ngai pyramid schemes o makatunga pe i kakai ko na whakalere ka kuna tofu hia ko toa pe i palpare matatau ko ni kai pe ke mau kakai fo o ke kawat ko ni palpare maia ka poin maha unga tahare wa ke whai kai toka ngā o ko whakangata e toko lahi o kakai i mamani ko iai to pyramid schemes ko toa pe o ka wetong tupe kua pau ke i kuia palpare ma ko whakamatala na tula tatau ai taki o tongi tupe ke palpare matatau ne hoko ki he nau tupe. Na fall apart the structure e foti na mau ngata pe o lunga he ko ne lelei na ngata pe o lunga he na ngata pe he ni mangi au sai na mau ngata pe he wike koe ai ko wike hono hongo fulu te mau he wike hono taha ke mau e foi toko taha fe mau afa kai ke lava he kau fa marketi ke nau toi o mai, kai ke lava e kau whamaketi ke nau toi o mai, hakakai pe ko hapaanga ki loto, ka lea kamata pe ke fall apart pe ia, i toko tahawhe maua wha. Ko e palpare mga maheni na o whetaulaki pe mai pyramid scheme ko toa pe. Ko ni kai pete maa hakai fo, ko ni tae wahe ani ihi ne to kau whamui mui atu. Ko whare i rewa kia whahe ngataha aku kei kau mo pōpō ke ngai pyramid schemes, ki whakamama o mi iai. E koe aho e moreho paanga, e whakahela ha ato e tūri holo ni ihi koe ni ka ko nau mau ki na topi ha wheitu o whaieta pilipili me whakampomoko.